Abaningi uphumela obala ukuthi yena inkunzi wayebamba noMthandeni nge-screwdriver besahlala kaMasha. Sawubona kuphi nakuphi lapho ngekho lembuzo njengamanje ubingelela uyena Mathinda Gcobeka intombi zimqhamela emehlaka abanye zibaqhamela imali sibazi ngana wethu ungabe usukulahlo lokuqala la ngicotha ngizokulungela press subscribe button share and comment wenze sure ukuthi usolikeile ukuze uzocomment mangabe phela ivideo quality uphumela obala ukuthi ke njengamanje uMthandeni utrenda yedwa kodwa babe bamba inkunzi kanye naye laphana kwaMasha nge-screwdriver njengoba ke trenda isithombe no-beat njengamanje kodwa ke isikhathi somuntu siyafika futhi siyadlula njengoba ke kwesakhe uMthandeni njengamanje ngaphandle komusho isikhathi sakhe umntwana sekhaya zibambele nayo ivideo yakhe ke uquality ephumela obala amashanu ugilima namhlanje kulezi insuku sekutrenda insimbi kuphela kutrenda isithombe sivala umqiniso umhlaba wonke lapha ukuthi umeno nomcebo ngoba phela sisuka ukuthi nayo insizwa lezo sasibamba nayo inkunzi ngey'crewdriver lapha komlazi ngayo sikhathi esomshovu babesebenza kwamagenqe bekhanda lezi iy'tini eziyi-face breaking uyabo but konke lokho ngoba sekuyi-history sekuyaxoxwa nje manje ngoba phela ukuthi kwakuyilesi sikhathi samanje umkhwanazi lo uphethe amaphoyisa wayofike esho ngento eqhumayo ekhaya so-ke umfomanqele ngabe sisuka nawo esimene sifana naleso ukuthi uke wayithola nje bamba inkunzi ngey'crewdriver le koThekwini kodwa wasemuveza ngapha ngaseGoli ebona impilo ukuthi siyabonga nhlala usuthi yakithi ngaye isiqini esiliphi umuntu akabhombela siyabonga bosibusisa shuthi-ke ngifuna unichazela ngeTheku ebandleni leli lifuna uba amajongo bese elithanda ubujongo bese siyayikhoza